la tabintini fi den tabintini fi den mo arti baawdo inni ñoƴƴay den mo inni harmina ko Allah harminali no laado banginali no harmi o tigi wiya do inna kañum harminay dum dongon hare o ti ko yangi woni awa ko dum do fo e mudum inshallah ko radio liberté fm 100.7 almamiya wonɗo heɗade ko Cheikh Mouhamadou Mokhtar Diallo woni e makande en ɗo inchallah ko wiyete tawasuɗo kamɓe fuɗɗori tawa Cheikh Mouhamadou Sarif kadi inchallah o tokkoto ɗon joni awa haray ko ɗum ɗo woni ton koyen andu mawɓe fadjano ko enen tu woni faji ko ɗen simi inni Allah wallu en sendindiren hakkude ko tawi en e ko tawnoɗen ko tawɗen e ko tawi en ko tawi en par ce que mawɓe men ɓe o fotta joni ceerno Chérif ɓe toroma goro okkoraɓe goro an feƴƴa goɗɗo rewtoya ɗon inna e ceerno en Allah okkorilan ka heɗe moƴƴa tawhidi maɓɓe ndi no laayi ɓe toroma an okkoraɓe an kono e nder ko okkuɗaɓe kon haqiqa tan ko Allah okki ɓe kono noon ko wasilaɓe howtori ɓeyni okkorande on goro hum hande miɗo faala okkoraɓe goro hade goɗɗo gono torinoɓe feƴƴitayɓe Allah on ɗo si rewtoye arte o inni e dey Allah okkori en goro Allah okkori en Allah addi siwana ɗum kadi siwana ɗum pay ko nara ɗo lando mawɗo muɗum baba waɗanan hunde kaari ina habbo seeɗa si neeɓi gokku mawɗon heeɓi ko addana ɗum kaalisi pay kon ko artoye mo wawede e ayi ɗo tun Allah ari waɗa ayuɗo tun Allah adi koyen faamu komin faala ko jama o yiltito ko woni e mum jokkon haqigue mum on fowtoɗon e goron garaje fowtoɗon e piiji neɗɗo wawata harminde ko Allah harminali wawa wonde ko nulaɗo fo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe ɓanginanayi en Allah harmini ɗum ɗa ɗumannike si tawi no harmina hunde haɗa ɗumanne ko nulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah ndilaɗo makko joni noon si Allah wi joni noon waɗo Cheikh Moukhtar no janggani en aya ɗo joni si wiyama yahe kanulaɗo du'ano on waɗa ɗumanno ɓe hucca ɓe mawnintino ɓe townitoɓe ɗumanno ha joni no woodi si wiyama joni ka tumbodira joni yahen ceernoɓe ɗa du'ano en pop hay sa wolano ɗum mo ɓe du'a mum jaboto mo ɓe haaji mum gasay mo ɓe haaji mum no wawi ɗumannade sen ari ka bahasu shafa ɗo inchallahu haray ɗon yo jama o faamo kala ko aya on yewtuno kon ko ɗum fewnditini awa ko ɗon anini enen tentini enen lagine ɗo hande ko wota en taw ko laaɓi tawa koko laaɓi puy wona torompoɗen inchallah haray sakkitoɗen seede gooto julɓe ɓen fof e tabagaji maɓɓe ɗin fof emo beeno fiɓɓori noon no tabintini sellini ka fonno muɗum wonde maɓɓe yimɓe waraɓe ka gere ka jihadi islam Ibrahim subhanahu wa ta'ala dali wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wata sikku be wara be filawol dina allangol ben ko maybe Ibrahim subhanahu wa ta'ala dali be maya ben ko wurbe hide ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hibe arsike si tawi yanɓe shahidi ben ko wurbe holluɓe ɓe nafa yanugol shahidi ben ɗum woni annaba ɓen cuɗanɗo ɓe ɗum ha ɗum laba ha ɓe weltori ɗum ɓe immani ɗum on no wawi gas on haray kañum gasay wonde mayɗo waye ɗo haɗa en jonnita samatu Cheikh Sharif ɓe ɓeyden en e téléma ko homɓe ɓadora ko homɓe ɓadorno e tan sahaba en koye yani ko annabaɓe ɓadoraɓe haray ɓe kippana en fibo ɗum awa inchallah haray Cheikh awa inchallah haray Cheikh Mouhamadou Mokhtar ɓe puusi ha ɗo taho haray inchallah Cheikh Mouhamadou Sarif Diallo yo tokkano en ɗon joni haray min fuɗɗike famude inchallah wonde manna wigol goɗɗo walliran hunde walla ɗumanno ɗum wona sirku joni noon ka bange Allah wano annabi Souleymana ma kanno ayyukum yatini bi arsa qabla an yatuni muslimin kanko ko annabajo hakkude Yaman e Sami ko hunde woɗɗude hay goto watade si wona Allah ko fi on no annabi Souleymana wino ɗon jamawe waɗu ko yimɓe ɓen wawata kon si wona Allah tawassulu molana ɗo waɗi tawassulu timmuɗo jinna wingi ari ɗo wi wonde manna o inni min mi waɗay ne o inni min mi waɗay ifritu wi mi waɗay mbiɗa wawi wadde kono noon ko honɗum o bonno wonde mana min komi anaɗa wiyum aminu komi hoolaɗo dolnuɗo ko ɗon bonno Souleymana ini miɗo faala ko ɓuri ɗum ɗo yawde
oɗa ari qala alladi indahu ilmum min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka kono falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi ndareɗo jama on no hani waɗande yila nden toɓɓere ɗo moƴƴa nde hay goto wawata si wona Allah hiɗa wawi wiide goɗɗo wallan hara wawata ɗum nafus kono noon ko so waɗi ya wi o Allah jarama ne par ce que oɗa ɓay nde wino yii ɗum ɗon hakkude ɗin leyɗe ha ɗen leyɗe ɗon yii tun ada Allah waɗi gandal muɗum e o jiyaɗo non par ce que fiita jinnaji ɗin heɓu ɓural e hoore meɗen ko oɗa atti wolude tawi ɗon masata neɗɗo on wonɗo hewtude maratibu siddiqiya asahbun barqiya ɓay o wowli tun waɗi ko honɗum waɗi o wowlide gomɗinal annabi Sulaiman kadi ɓay yii ɗum ɗon on yiltiti kadi golle ɗen e Allah subhanahu wa taala ndarema wonɓe no waɗita noon kono siforɗen ɗo goɗɗo waɗanaɓe goɗɗo hunde siɓe gayniɓe yiltita golle ɗe yettore nden Allah taw e fi telemma hay ɗon ɗen hani yettude jomiraɗo subhanahu wa taala fota andi ɗon ayon ko wi'i o qala alladi indahu ilmum min alkitab yo ilmu o jogiiɗo gandal e deftere nden na ilmul kitabin ko o jogui jomiraɗo subhanahu wa taala jonni mo pouvoir waɗugol on kawe ɗo joni noon e nder moftande laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗen eɗen jogii ɓe qur'ana tabintinani wondema no jogii ilmul kitab fellete ɗo yayi ɗo waɗi jama hoto e tafsir uji jani ɗin ka lannode suratu ra'd jomiraɗo subhanahu wa taala yeytini laaɗo wondema yeytoɓe hakkude an e moɗon onon heferɓe jooma yeni seede hakkude an e moɗon e on mo woni ka muɗum gandal deftere harayna tafsiru hoy tarjama hoy winda ko e ɗe balɗe koy kono tafsir jariru tabari ibnu jarir ni tabari ma tafsir durul mansour ma tafsir fakhruddin razi yo jama o yilto e ɗin tafsiruji jani tenso ndara ko hombo fanda e on aya ɗum ceerno alladi indahu ilmul kitab seeha nam on faami yo seeha joyande ko neyɗo andi iɗa andi bayana no heewi façon kono noon nulaaɗo no maaki inna min albayani la sihran ko sahihul bukhari la sihran ka inna min albayan la sihran naam ha ɗon ɓe mantiti ɗon jiɗɗi ɗin ɓuri bayanaji goo ha ɓe inni wo inna min ashiri la hikmatan bayana on woni mbilankagu par ce que on bayana mbilankagu ɗuuɗi e leydi naata e leydi bonna jama on saka jama on fof ɗum sawi ko ɓammasama mo mbiyama ko ɗum si bayanaji ɗi fiyama bayana ko ɗum si wiyama bayana tum fayde kata ha mbiyama mo mbiyamaki e telem tawi ɓe makude fi deftere maɓɓe ɗen ka fuɗɗode ma ɓe maki watta yiw goɗɗum huttitoɗa wata ɓurnito sabu majjere a yaw wata ɓurnito teddinora yawra sabu majjere an ogirde malal ko noon deftere nde wiyete ɓe yahaɓe maki wonde mano tawe hande e heyre colel nde ala e ngeloba ko noon dawwal hiɗa tawa e colum ko ala e ngeloba eyi bisimillah cheikh mouhammad sarif diallo bismillahi rahmani rahim assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ali bayti tayyibin tahirin wa sahabatihi almuntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin alhamdulillahi rabbil alamin haray kono cheikh ahmad tidiane e cheikh mouhtar yewtiri en ɗo ni wonɗen e ɓeydude toɓɓe seeɗa e nder makoji maɓɓe ɗin haray ko banggal ka cheikh mouhtar yewti en fi ko wiyete kon tawassulu ko ɗum woni mafhumu tawassulu ɗum woni ko faama e nder tawassulu e gayni yewtande en tigui tigui définition tawassulu on joni noon tawassulu on gonga koɓe makinanen kon waɗugol tawassulu on hay goto yedda ko est ce que ko waɗirte tawassulu kon no hani waɗi ɗon woni ko muskila waɗi hakkude jama on ko ɗum waɗi ko waɗi khilafa on iɗen andi guilandema e korka naɓi e julde e janggol qur'ana e okkugol itta sadaka e moƴƴagol ɗum ɗo fof ko tawassulu koko goɗɗo waɗata jokkolgal hewtirgol ka Allah neɗɗo hay goto mono juula hoora waɗa ɗiɗo fof landoɗamo ko waɗanta o wiya sinano hewtira ka Allah ala haray no woodi noon ko honɗum woni ko lurra ko est ce que kadi neɗɗo e jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen hino hikkinire yeeso fi hewtigol ka Allah ko ɗon fedde ɓurde ɗuɗude nden wi'i ɗum ko sirku joni noon fi golle moƴƴe ɗen si tawi no hewtire ka Allah no waɗire tawassulu o wi ɗum lurraka sabu no hadise ka hadise salasatu alladina intabaga alayhimul ghar
ɓe natunoɓe ka nder fammere ɓe tato nam hayre iwi ka hoore fammere aɗa uddi fammere nden ɓen tato ɓe wanno tawassulu bil amali saliha ɓe tororno Allah golleji moɓɓe ɗi goɗɗo e maɓɓe wi'i en wawata yaltude ɗo sina tororen Allah golleji men moƴƴuɗi ɗi waɗiɗen fi Allah ɗin goɗɗo e maɓɓe torori Allah sabu ko ɗigganno mawɓe makko ɓen kon ɓe wi wondema mo jogino dammi so o ɓirino dammi makko ɗin o siiwi o naɓataka makko fannin mawɓe makko ɓen ɗon ɗitali ɓe yara ɓiraɗan ɗan ha ɓe ɗon ɗita ber ko ɓe luttino ko ɗum non addutaka makko o wi Allah si tawi komi waɗiri ɗum ko sabu ma an Allah sabu hewtugol kama sabu ɗoftago yewtere ma ko wi makuɗa dalɗa ko wondema men ɗoftomaɓe amen ɓe siko sabu ma mi waɗiri Allah ittan men nde sattede nde o gayni haalde ɗum hayre nden ndiri gokkum ɓe hayni sotimi yaase ɗiɗaɓo on wi'i kanko kadi ñande goo suddiɗo heeɓi tampere ari ka makko yo wallumo ittangol mon tampere o landi suddiɗo on yoɓe bonidu fi yo jonno suddiɗon ko faala ko suddiɗo on wi'i newni ɓay ko tampuɗo ari ɓe ari ha ka tawata ɓe weddiki hannde kadi ko Allah tusutiɓe o anditi e nede ɓe fermidame ɗen fof kono damal Allah ngal uddita ɗum fermaki Allah no sutiɓe o acciri sabu ɓay Allah no sutimo o ɓirri ɗum noon ka nder famme ɗo Allah si tawi komi tertono on sonnajo ɗon kon e hoore mi jonnomo ko lanɗiɗan kon mi tertorimo sabu ma e hoore o salaki lan si tawi ko kulol ma mi waɗitno Allah ittan men nde tampere ɓe wi hayre nden dirɗin mum kadi ha tawi joni jungo wawa hiƴude yalta tataɓo on wi kañum kadi hino gollinno goɗɗo on mo o gollini yahi ha ɓe majjodiroyi jawdi on ndin heddi e juuɗe makko o yoɓalimo ɗum hawri coggu dammol gotol o ƴettikol dammol o neɗi ɗon ko rimi ɗon o danki ha ɗum woni dingira yahoy ha woni duuɓi on aroy no tefa wondema no gollannoɗo goɗɗo mo sikki ɗum tañi woni hara on wuura kono mo gollannoɗo goɗɗo on no duwanomo goɗɗum est ce que hara on no wuuri tun tawi ko on kono ɓe fof ɓe nawyi on inni ko honno o wiyete o wowli o wi ko honno gollannoɗama o wowli o wi ko honno o yoɓaynoma o inni a komin tigi o wi ko dammol mi duwanoma hande noon woni dingira ko jawdi ma ndi hinode ɗo node fotta fodde oya sikki o naagonga o inni min ko dammol goto halnode o ƴetti node fotta fodde noon o jonni oya o wi Allah si komi waɗirno ɗum mi ñamal ndin jawdi ko kulol ma itta men sattende Allah pottini hayre nden o tawassulu ɗon jomiraɓe gande ɓen ka l'islamu ɓe fof maɓɓe hay goto yeddodiraali e on ɗon jumla mu'tarida tellen ɗo yani woni attawassulu bil amali saliha koko mako ɗon ko haray ko golle ɗen woni ko ɓe ɓadori golle ɗen ɓe ɓadori ɗeɗo noon woni golle ɗen ɓe ɓadori oɗa mo suddi ɗo landinoyo o bonidu yehi ha tawi si o newniɓe suddiɗo on newniɓe boniday o anditi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o huuli jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e huwugol ko harmi kon o ronki wadde jeeno ngo suddi ɗo noddume muɗum ngon o ko hadise mo saydna ali alayhi salam maaki ko on o firi saydna ali maaki ittaqu ma'asiya allahi fi lhalawati fa inna shahida huwa alhakim rene e yeddugol Allah e nokkel ɗin fof hino ka biro rene yeddugol ɗon Allah rene yeddugol Allah ka marché rene mo yeddugol ka atelier rene mo yeddugol e nokkeli ɗin fof kentini ka nokkeli suuɗiɗi ka tawata neɗɗanke o yiɗa hay penhu muɗum ko yiɗi rene yeddugol Allah ɗon sabu seede moɗon on ɗon ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko kadi woni ñaawo o aray bisimilla en andi on noon tawassulu bil a'mali saliha ɗum ɗon waɗali khilafa hakkude julɓe ɓe wiɗen kala juulowo hoorowo jangowo ittowo jakka hajjoyowo sa andike mo ko honnugo waɗanta ɗum o inne kono hewtira ka Allah yani o waɗiri ɗum ɗon wasila hewtugol ka joni ko angal ari ko est ce que hino hani attawassul bil zawati wal askhas yani yimɓe ɓe yani bil anbiya wa salihin hino woodi e feddeji wiwɓe ɗum ɗon maki ɗon nane ni wondema ɗum ko attawassulu bil makhluqi ɓe wi ko shirku mutlaq e hoore noon attawassulu bil makhluqi yani bil anbiya wa salihin hino mari dalil feeñuɗo ko ɗum tagi dalil men ha ton mo ulama'uɓe tawata ulama'uɓe ɓe tawata ko ɓen defte mum taskorte ɓe ɓirri donc hande kadi si goɗɗo goo iwtiri ɓawga wi ɗum noon daga haray a wawata iwde defte arde ɓen ɓe tawata kala jogiiɗo gandal fenɗo koye ɗon tokkoto hino selli wondema
annaba ɓen waɗirama tawassulu yani bal annaba ɓen hoore mum waɗidiri tawassulu waɗidiri nanamo qur'ana yeetike en sen daari hakkunde annabi e annabi namo hande so goɗɗo wiima ɗo barkinorgol goɗɗo ma tororagol goɗɗo no harmi ta seytin fii ɗum andi on noon kadi ko honto e fedde e ɗi jeeya ko ɗum ina ɗum Allah kontanine laaɗo moƴƴuɓe ɓen Allah wiine laaɗon fabi hudahu igtadi namo sabu peewal ɓeeɗo ngal ɓe annaba ɗum manka jokkuɗon joni noon annabi waɗiri annabi tawassulu si goɗɗo ɗum ɗon no boni andi on ɗon na peewal annaba ɓe oji joni annabi yaquba nde o fesifi annabi yusufa ha uumi ɓay annabi yusufa humpodiri e baba mum o andi baba makko no wuuri o yiidi e siɓɓe makko ɓen ko no wiino idhabu bi gamisi hada faalguhu ala waji habibi na ɓe kundolo kundo ka gite ka yeeso baba o wunta ko honnum hanno annabi yaguba ko biya mursalan haɗo yeɓa to juuɗe ni Allah wuntina ko nabiya mursalan haɗo yeɓa to juuɗe ni Allah wuntina ka hande janguɗo defte ɗiɗo tato no ɓuuri yusufa gandal no ɓuuri yaguba gandal ma ɓadagode hadra Allah ka Allah windi yeeso wondema kamɓe ɗo ko ɓe musrik balɗo kun ari Allah kadi weltani addugo anni fa lamma an da al bashiru addugo kun Allah mo bashir namo fa lamma an da al bashiru algahu ala wajhihi fartadda basira est-ce que on fartadda musrikan aw kafiran hande sinnama dole kun wi kula kun ari ɗo ka waliyaɓe Allah ɓen awa si gite no Musa sawuji ko gite ma tun gite de muttay wiyeteɓe ɗen hande no jogiti sunna ɓen annabaɓe sende ko ndol kon watta kum koko pubel kun yata est ce que yaadi jogitiɓe sunna no laaɗo en ɓen ɗo si hendigamuɓe ɓen no jogiti si ɗum feƴƴi annabi ayyuba nawni ha Allah tigi daali fa wajadnahu sabira min taw mo muññi ni'mal abdu Allah wi yo moƴƴiji yaaɗo ɓay Allah falama yo ndikku Allah wi diɓɓiri koyngal ma ngal hino ɗo ko lootete hino ɗo ko yarete Allah wawata nomo dikkinde raw diɓɓali o yarali o lootaki ko fiyon ɗum waɗi ɗum ko wasila il faut famin mantigi qur'ana famin ko qur'ana wowlata yo Allah famin men qur'ana o ko ɗum woni sappo e ɗiɗi o yo Allah famin en qur'ana joni sayyidu maryam alayhi salam ɓawo gata on nangimo wi hata yo haddo jini e ko ñamete Allah adduno ɗon leggal ngal rimi ɗon e sa'i goto ngal ɓendi ɗon o addi ngal ha fewndo ka suddi ɗo waali ɗon ko dara nene mariama honɗon wa huzzi ilayka bi jiz'i nakhla sakita alayki rutaban jamiyan rutaban jamiya dimbu mariama ko soñjiɗa gon fof e hino ngata e hino soñja e hino musede e hino tampere mi arsi kete kono men minoto wa huzzi ilayka bi jiz'i nakhla dimbu gongol ɗon ko ɗum woni wasila hen dagol dinɗe ɗen alhamdulillah rabbil alamin sekho en andi kun jolo kun ɗa kadi inchallahu wajoni sa windani goɗɗo jaw sayni ɗo a suwata ɓonnade ɗum ka saare ɗo ɓenna hon ɗum ɓawɗo inchallahu haɗa sekho haɗa ɓeɗe weltani alhamdulillah e haray ka attawassulu bi salihin qur'ana wonani en premier holli en hakkude annabi ɓe waɗidiri tawassulu donc ɓen noon ko ɓen woni premier oya gouvernement honno gouvernement ji ɗinneɗi Allah wi yo jokke alladina anama allahu alayhim min annabiyin na kamɓe woni premier wa siddiqin wa sohada wa salihin joni noon premier martaba on annabiyin gani ɓe gollitiri ɗum ɗon hakkude maɓɓe Allah kadi yedda innali ɓe yeddi no makir ɗo ni nane annabi souleymana wi ko mbaddanta lanki danki so innino Allah addanani danki Allah ronkaki addude joni adillatu ma alayhi lmuslimuna min attawassuli dalil julɓe wi'uɓe ɓen goɗɗo no waɗiri e tawassulu miɗo gandi gilande maka qarnul awwalu gila fewdu nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tawassulu waɗama nelaɗo autorisé goɗɗo waɗiriɓe tawassulu ɓe wuuri e garayi mum ha hewti ka qarnu saabe gayno saminu hijiri ko o qarnu saminu hijiri fuɗɗi heɓade wiiɗo ɗum dagaki yani ha duuɓi temeɗɗe jeetati feƴƴi si fuɗɗi heɓade wiiɗo ɗum dagaki duuɓi temeɗɗe jeetati har ɗum feƴƴi qarnu samini o ha feƴƴi ara ɓeeɗa feƴƴinoɓe fof ɓenno fof fama bien joni ɗo ko adi kon taho jomiraɓe gande ɓen ka ahlu sunna wal jamaa hiɓe fotti wondema nelaɗo waɗirama tawassulu tawi ɓe wonali taho tagaɗo joom ɓandu sifa me en yani qabla wujudi hil insaniya
o waɗirama tawassulu nela o tororama aɗo tagede ɓurana qirranike en ɗum jomiraɓe gande kadi qirrike sen daari wano hadis ɓe imamul hakimu yaltini ka mustadrak makko e hafiju suyuti ka kasa isun nubuwa e bayhaqi ka dalailu nubuwa bayhaqi noon ka dalailu nubuwa hiɓe fottani wondema la yarwil mawdu'atu yettata hadise mawdu o waɗa to hadise mawdu ala e makko mo filli noon hadise mon ɗen addude ɗo wondema sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu o maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓay baba adama waɗi oya bakkatu o maapike o wi as'aluka allahumma bi haqqi muhammadin illa ma ghafarta li mi tororima sabu muhammadu sina yawtanalam bakkatu am allah landi ya adam kay harafta muhammada wala makhlugu ko andiɗa muhammadu mi tagalimo kanko adama o wi ya rabbi إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في يمينك رفعت رأسي فرأيت على قوائم الأرض مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أن أحب الخلق إليك أمي كتاب الآلام وأدروه وميان mi ɓanti hoɗande mi daari ka tugale ars mi yi'ino windi la ilaha illallah muhammadu rasulullah mi andi kisan an allah bakata inde ma nden e inde goɗɗo mo tawata sinamo ɓurɗa yidde tagu antuma allah dalanimo ko gonga haalda ya adama oɗo ko o ɓuymi ɓurirde tagangu ko ka tororomo mi yawtanima walawla muhammadu ma kalagtuko sina sabu o mi tagatanoma on hadise ko ha ibnu taymiya hino filli hadise on ka majmuul fatawa makko o wi hadise on ko muttafaqun alayhi oɗo o gandi ko nelaɗo waɗirama tawassulu tawi mo wuuri tawi tagaka kam akon tawi o tagaka taw na wuuri o tagaka yani o tagaka wona taw wujude insani wona meɗen o tororama ɗo allah daali mi jaaɓi ulama uɓe ɓe windi ɗum ka defte hewti nden docte filli ɗo no fof ɗo heɓali duuɓi buyɗen harnaɗe ko ɗen on safoto ɗe hande sen calcutaɗi duuɓi temeɗɗe jeerata guila winda sen calcule fuɗɗa de wiyeede maayi ɗon e yimɓe mayɓe luttuɓe mo fota teddintake hoake mural duɓi temeɗɗi ɗi il faut yettoɗen il faut taskoɗen defte gongaje ɗen e defte yattude ko ni on no tawa émission men on ko tawɗen e ko tawi en ma émission on ɗo ma joɗen ɗo ha ɓangguine kono ɗum ɗo kaside wadde en yiya photopiji goo en tatoto teddingal ngal to gonga on tedda en wolay gonga kam gonga on tedda en hoynete ɗo en yennete ɗo ɓe noddade ɓe wola en haalaji mettuɗi ha hecciyanke ha émission feƴƴuɗo ɗo goɗɗo no dimmi o inni yo allah fewne minne amina yo allah fewne a gayni ukkude poson e jama o minne o inni a gayni woɓɓe goo nodditimi wona woni est ce que a nanino o gonoma wolde mini miɗo nani komi nunnini ko fiyo jama on fof nan ko woni wolde inni kono ɗum ɗon fof awa si en nodday ɗo o ma ɓanginen gonga o ma muñoɗen enen on hayso fof jaɓi teddinede fof huli hoyede hoyugol piji ɗuman to tawno sahabaɓe wonnoɓe takkonulaɗo ɓen siɓe hulluno walla ɓe hulani hoore maɓɓe ɗi nadina kan yajatano ɓa ko allah addi ɓe wiyata ɗum kono sonja waɗani ko a tawa arɗo wo no ɓuuri décidude no selli hay si tawi ha ka sakkito ɗum ɗo tawi ko danunoɓe jakano addi jorkun toon ka yebbinira ɗum no kadi fof dari kon tigi tigi on fiyo tabitu tawi ɓen no yarli kaɓe yallino gundan nulaɗo ko noon ɓe yallonno ɓay nulaɗo yerdiɓe ha ɓe yaari ha ɓe jokkiti nulaɗo hiɓe yarli awa ko ɗum waɗi ten gonga on ɗo laguine ɗo duuɓi nogay e goɗɗum ni laguine no ukkede borom barare ha fo huuli no selli awa ko ɗum side hoyne dow moƴƴa awa komi yewtono ɗum kadi haray o nanoya ñande goo haalaji kuure mawɗaɗe no adde ɗo walla fotto heɗumaji inchallah mi addanami toɓɓum gotum tega muttaɗum ɗo ɓe yoni seede o nanno inde men waɗi tumodiral da salam eyyi ɓay min ƴetti yewtere nde min yewti seeɗa ɓe min yewdata ɓe ƴetti ɓaamo min yewdata on ƴetti o attori hoyre o yenni men taw kam ɗuɗɗode haala wonɗo modérateur jonɗo hakkude amen on o ƴetti micro on o seytini o wi hoyre ala toon ɓay woni ha min hetti micro on min wi kanko modérateur jon taw seytini mo kala koko janna o ko ɗum jonnata yimɓe ɓe koko jannaɗa o ko ɗum jonnata e haray toujours yiltoɗen e nelaɗon o waɗirama tawassulu tawi o tagaka ɓurana ɗirranike en
namu qur'ana jirani ke namu sendari ayno ko suratul baqara ay capande jeetati e jeenay allah dali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أورو آية لوراك ستبي هر يهود وجدين التوصل كنتر هيفر بها بدينو بي دون تفسير هاي قوتو لونداكدو نعم ابن عباس وي كتفسير جي ويهود بين هري يهود خيبر بها بدينو سيبي حبيدو دنون هيفر بيوتي بخطفان tuma fotto khatwan ko layno be naam ha be inni allahumma inna nas'aluka bi haqqin nabiyyil ummi alladhi wa'adtana an takhrijahu lana fi akhir zamani an tansurana alayhim min turima annabaji sakto do arda mo yetu amin fi mo min turki masabu on toli men be ibn abbas maaki wonde makabe wonno o du'a ci be fotti e khatfan be fo laybe qur'ana di girani wa kanu yastaftihuna hari be fabinira no neladon ala alladhina kafaru e do be hefrabe adina tagaka do ko do adina tagaka wonde man nako o sabu o do nula do mo yetida fi mudum sakito do wonde man no sakito do arde o sabu o do ay be jangi ko be andi sabu o do Allah wallume yarifuna kama yarifuna joni non do ko nila do wadama tawassulu be tagaka ko eske be wadirama tawassulu e gurdam mabbe ide marjaba wol ko ni e deftere tawande siyahu sitta wonaka minhajul muslim wonaka bulukul murami wona deftere modifiya ko heccanki do bada ko kaafa kontor julbe luttube ko defte fottanade den ko de sihahu yani sellude den bukari no addani en tawassulu baynal salihin harana aranda babe tawaka bukari yetike en moƴƴo goto barkinori moƴƴo goto tawi be fona be annabi bukari ko sahiuka ko sahiu de ibnu majah wi en nelaado barkinorama tawi be wuuri tode ko kambe kadi yamiri ibnu majah ka sunani makko ka juzu go abo sengo temetate no gay jeego jogiido ibnu majah o yo ndaro ko on woni hadise wulure e temetatabo e capande jeetato e nayabo ka sunani ibnu majah عن عثمان بن حنيف صحابة تجد عثمان بن حنيف ويوندم أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أدعو الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك فهو خير وإن شئت دعوت oɗo filli wondema gorko mo guite mum tampunoɗo e guite waɗi ka nelaɗo o wi nelaɗo torala allah ya dikkina nelaɗo maaki sida yiɗi accaɗo no moƴƴi sida yiɗi toro o wi oɗo toranola ya ko ɗum mi yiɗi fa amarahu nelaɗo yamirim an yatawadda yo salli o kisan fa yuhsina wudu'ahu moƴƴina salliji makko wa salli rak'atayn juuɗe ɗiɗi so gayni wi allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi muhammadin نبي الرحمة يا محمد يا إمداي وفوت محمد so nyande me yewtere yewtama bambe to wonde mo inni yaakaar ko mahmudu haray kon ni Allah no fota tere neddo me yewtama dum bambe to wonde ko modiral ka julide palaga be wi me wonde ma sa inni yaakaari hara ko tagado nodduda haray no wa sa inni ya Allah chef oɗo wi ya muhammad o wi ya muhammad nelaɗo ɗo tooli ko kamɓe yamirimo yo juuɗo wonande kadi yamirimo ɗum oɗo wattigi ɓe maaki o wi ya muhammad inni tawajjahtu bika mi fewtirima an ila rabbi fi hajati kon ɗum haɗi yo fewta to wonno ya rabbi direct fi hajati li fogoda allahumma fa shaffihu fiya o nelaɗo maaki wi'u mi torikema Allah mi fewtirima muhammad annabajo yurmede o o fewti muhammad woni ya muhammad mi fewtirima ha e joomi an e o andede mi aani ɗo fiyo ɗum ɗo huwano lan yani yomi dikku o yiltito fewtirano en allahumma o wi fa shafi'u fiya tefi muhammad e an ko yewtuma o jaɓanande voilà ko mamadou torani lan e ma o jaɓu o hadisi ɗo wiɗen sunan ibnu majah nde yoni ko dallinoren ko nden tawa e sahi sihahu sitta juzu go aɓo on sengo 326 hadise on ko kanko woni hadise 1384 hadise oɗo hadise ko holluɗo en wondema e ko nelaɗo torrama hiɓe wuuri jomiraɓe gande ɓen kaɗo sunna wal jama ko homɓe sellini o hadise
ibnu maja no wi hadis on ko sahih so ndari ka ibnu maja don to hadis on ko sahih naam imamul hakim wi hadis on selli naam jalaluddin suyuti ka jami sahir o wi mo selli naam tirmidhi no filli hadis ka sunani makko o ko sayaw sitta jeya naam imam ahmad ibn hanbali ko musnad on no tawa imamujo nayabo min mazahib al arba naam on kadi jaabi mo ka mujalladu rabi o wi mo selli imam zahabi on ko talibajo ibn taymiya naam imam zahabi ko windi kabaira naam o windi deftere ni at-talkhis li zahabi naam on don kadi irri hadith on no selli naam hay goddo no wi'e rifai muhammadur rifai on ko wahabiyan ke naam al-katibul wahabi al mu'asir on ne wurdi naam o windi deftere naam o wi sikke alasi o wi no kanko rifai ko tawaado e wonbe kon tawassul o wi kono hadith do himo selli ken wondema on bundo arno ka nelado naam o nelado yamirimo wadirni o wadiri naam e odo fillide hadith on o wi wallahi ma tafarragna wa talabina al hadith hatta dakala alaina ka lam takun bihi durr naam o wi on bay o wadi ko nelado maki do ko toriri dum o yalti men sertani do sina o ari ay na hunde wadano mo alhamdulillahi rabbil alamin o do hadith no ka ibnu majah naam nelado ni hoore sallallahu alaihi wa sallam yibe yamiri kadi torora golbe torora annababe adibe be يعني توصل بالنبي بحقه توصل النبي بحقه وحق من سبقه من الانبياء بل نلا دون هورم توري هورم توري النبابه اتبه ko fillani en dum ko jonganda jokaado sunna jamanu ni tabarani كده تماكو يتندي يامول أو سبت للتبراني نعم ابن حبان كان كده فيلني حاكم كده صححه الحديث ووصل ابن حبان والهيثمي في مجموع الزوائد أم كده كجون عند كده تماكو يتندي مجموع الزوائد وفي كمان ناقب فاطمة بنت أسد يوم سيدنا علي نعم هو بفيلي وندما يوم سيدنا علي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها هو بايو فإني نلادو نود سيدنا أبو بكر صحابة بسيدة بماكي أسد يقبرو مكو ياسو يقبرو أنين راو مكبه بابي جاي نلادو تشيبين tum wadi lahadon be wadi lahadon soke mabbe go be nokki leydi kan der gaburu be kasara gaburu be wali kan der gaburu kan be maaki Allahu alladhi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut ighfir li ummi Fatimah bint Asad wa la inha hujjatuha wasi alayha mudkhalha bi haqqi nabiyyika wal anbiya alladhina min qabli fa innaka arhamur rahimin Allah yawt Allah ko an wurna tawara ko an woni wurdo mo mayata yawtan nene Fatimatu bint Asad longi mo dalil mo jabo to malaika be ngo yanyam mo gaburu on sabu am min bi haqqi nabiyika kan ko e annaba be attibe am sabu am menen kombo badi Allah burne lado kombo andi mo buri mo kan si nelado maki Allah yafo kari hato jini kadi hawo inna sabu kari si tawno hana waaw tawnde o inshallah ko radio liberté fm sangam pansatal mamiya wondon heɗade de inshallah cheikh mouhamadou sarif diallo haray woni e sifanade en ni ɓawo nde mouhamadou mohtar diallo ɓe timminino hara hiɓe jokki inchallah kono ceerno on tini jama on yo andu ko homɓe wiyete ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa hiɓe jaɓi kala ko wiyete suufi ahlu sunna wal jamaa haqiqata kala ko wiyete zikirullahi ahlu sunna wal jamaa no jaɓi kala ko si'a aybinirte e piiji wonde wonde si'a wi'i ɗum si'a wi'i ɗum ahlu sunna wal jamaa waɗi ɗum ɗon e nder defte maɓɓe kala ko neɗɗo nanta wonde wonde si'a ɓe wi'i ɗum wona si'a wi'i ko defte ahlu sunna wal jamaa haqiqa tan ko ɓe yewti awa kala yedduɗo tawassulu kala yedduɗo tabarruku kala yeddoɓe zicrullah on tini ko feddeji no ɗuuɗi jama yo andu ahlu sunna wal jamaa ɓenno jaɓi tawassulu ɓenno jaɓi waɗi nulaɗo e place mum hiɓe waɗi ahlul beyti place mum ɓe waɗi ahlullahi en place maɓɓe ɓen hino jaɓi hayso ɓe wonata ceernojo kono hara o tigi no jaɓi ay feddeji ɗin ko tati woni e ɗumannade ahlu sunna wal jamaa suufiyanko koye ɓen yalti wahabiya no feere shi'a no feere shi'a ko jokkuɓe seydina ali karamallahu wajihahu ɗum le qur'ana seyditike ɓawa fata nulaɗo on qur'ana on no sendi si'a façon si'a non no ɗuuɗi kono noon si'a wi'aɓe si'a walloɓe ɓe dartiɓe fi dina yo tabitu ko ɗum si Allah tokki si'a on e annabi ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim joni noon qur'ana no yewti fi mum qur'ana no seediti fi tasawufo nulaɗo no ɓangini fimu ɓe yewtuno ɓe yewti fi maɓɓe ɓe yewtiri
ko wiyete sunna maɓɓe on ɓe yewti feddeji goo yaltitoye ɓaawo ɓe yewtiri ɓen no siɓe aroyi ko honno ɓe wayi ɓen ɗon wonano e tawde maɓɓe ni est ce que o faami ɗiɗa ɗiɗi fof wanno tawde maɓɓe ɓa sahabaɓe suufiya no woodi heewi tew taabi ina suufiya no woodi taabi salafi suufiya no woodi ɓayi cheikhul islam bun taymiya o koye berɗe suufiyankoɓe o surra ko qaadiriyankojo kadi num min naali ka sakkitoro wo yaltano ko qaadiriyankojo himo jogi deftere wiyetende majmuatul hadis najdiya wa tajdidi sunnati fi biladil wahabi ɓe inni ɗon wo nulaɗo abdoulahi ibnu masud maki wo hadise gono ton a barkinoray neɗɗo mo a renta inna ya ibadallahi ahbisu nelaɗo yamiri ɗum ko kadi defte toon yi en yi hadise o enen hiɗen andi no jaɓa hiɗen andi no filla few joni noon kala jokkuɗo inna ko ahlu sunna wal jamaa o tigui jaɓay ɗum par ce que an noddimo a yiyali ɗum ko toon woni awa joni haray ko ɓanginalngol ɗon jama on yo sendindir wiyeteɓe ahlu sunna wal jamaa alhamdulillahi rabbil alamin seede ko mako ɗon ko ceerno seede ko mako ɗon kon fi ahlu sunna wal jamaa e ko wiyete ko wahabiya ko ɗon muskila woodi fe yo ahlu sunna wal jamaa ala gueɗe de exemple joni wahabiya mi jonnan inde defte seeɗaje ɗe laaroton الرسائل العملية تسعت لمحمد بن عبد الوهاب كون دو دفتر مابي جande de تسهيل الاعتقاد لساناني ko دفتر مابي non صرف عقيدة التوحيد ko دفتر مابي non إذا ما دفتر هاون من عقيدة التوحيد ko windi de ko Sahli bin Fawzan on ko mabbe jeya on no wi kala barki nordo tagado atabarruku bil makhluq o wi shay'un min alwanil wasaniya barkinorgol tagaɗo e Italie o innaali annabi ma waliyu ma o inni barkinorɗo tagaɗo barkinorgol tagaɗo ko hunde jeyande e sanamuya e sanam on ɗon e yendi ko wahabiyajo ka seedi hunde ko mako ɗon ko ahlu sunna wal jamaa e wahabiyano seydi ono hino probléme o enen yahi kasini man ɗen faala ndarude filmu film fokkitande mo yetaɗen film ko woni ka programme ko waɗa ka yaasi naatuɗen tawde na woni fijude iyo namu en hollama groupe oyi wiyama ko ahlu sunna wiyete ko ahlu sunna ko wiyete ahlu sunna ko wirmike ɓaawo e rentaɓe en yiyata sina ko yeeso men ɓanginango jama on ɗo naam joni serintinde ɗon oɗa wi kala barkinoɗo tagaɗo haray o golli golle sanam andi o wi tagaɗo en andi noon kullu masi wallahu makhluqun ka sahihul bukhari ko min ulama ahlu sunna ko ɓe ahlu sunna yani ala wayl hol kutubi indahum ba'da al qur'an asahul kutubi ko on kadi woni ɓen woni ahlu sunna tigi tigi wiyeteɓe ahlu sunna ɓen bukhari ka bukhari e nokkeli jeenayi ka sahabatul kiram barkinori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeeso nelaɗo joni sahabaɓe ko makhluqin koɓe tagaɓe ka nelaɗon kadi ko tagaɗo oɗa wi tagaɗo barkinoɗo tagaɗo o deftere nden aqidatul tawhidi lam mari nde mon faala o ɓa e jonnanimi téléphone on ti noddo e hollamo nde barke horgol tagaɗo kono tawa e hunde sanamu yankore joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabajo filli tedduɗo ka Bukhari si woni tan heɓoy keɓe nodde e jonnen hay page on ti fonta ndara o wi nelaɗo hartatano ko hartande si natawa ko jungo goɗɗo yamen ɓe futta maafi ɗon ɓe tutte ka juuɗe on tigi yetta wujito si nelaɗo no fembare cukalol memata leydi sahabaɓe cikodira sukul ndum en nanali inde ɓe ñamin ɗum sukul sakkone ko feege nelaɗo salligike yaqitat luna ala fadil wuduhi ɓe ɓay warindirde fi ndiya luttuɗan ɗan mo kala ƴetteɗan hebbito looto wona tabarruku donc hay toɓɓere ɓe yewɗo nanen nden e gaddaneyende mawdu spécial man hum ahlunna man humul wahabiya fiyo laaɓu par ce que jama on no mari ɗon niwre molanade min kam wonɗo ni joni ɓaylam mari ware fewn ɗo mo fotti o innella komi ahlu sunna joni noon non nelaɗo maki inna allaha la yanduru ila suwari nde wonno kamen ɗo cheikh nde wonno kamen fewdo ɗo laamiɓe ɓen par ce que minen haalaji amen buy yeehi toon kono buyno toon ko goreɓe amen kadi buyno toon ko ɓen mon janni men wano besiya si tawno ɓen no wonaɓe ahlu sunna harayno ɓe tonguino wirtagol he kono fewndo laamiɗo diina kam fewdo ɗo ko ahlu sunna wona wahabiya de ko ahlu sunna ko ɗum si piiji buy yeehi toon yimɓe no kalirta
fiita haqiqa yewte e leydi ndin oyna watta juuli den takko ono son anda menen meɗen andi ono son anda zikri son anda zikriwol meɗen men andi nafa zikriwol so watta inno watta kala tonguɗo ɗum ɗon ɗo walla mawludu ɗum fof ɓe yewtito fiyo ɗum anda fiyo ɗum fof yo accuɗa kono nde wonno alhamdulillah rabbil alamina ko ahlu sunna won ton en toriki Allah ahlu sunna si tawi sansidirte goɗɗum go yo Allah sansir ahlu sunna hara ko ahlul haqiqa inchallah alhamdulillahi rabbil alamin haray won to jama on ɗum ɗo fof en yetto jama on ɗum ɗo fof haray taɓe ɗumanno inchallah wala probléme wona fof wikkete e wikkaki hay goto ko woni yason woluɗen enen on wona enen ga taɓe sikku kadi moɓe fotti o wowli huude ko ahlu sunna ahlu sunna yedda gonga o gandi Cheikh Moutar o wiyete ahlu sunna kadi mazhabu maliki mazhabu ɗum tijaniya bo ko mazhabu malik fayda fof fayda mi netako fof kono tijaniyankoɓe yoɓɓe ɓuuri e maɓɓe ko mazhabu malik ko ɓen lewoni ulama wali sunna ko ɓen le woni ulama ahlu sunna wono ahmad bun hanbali ko jeeyaɗo e yemtinteɓe ne o inni wo himo iwa bahdadi sa igo emo arde hajjugo laaɓi joyi himo majja warayno haka laawol wo Allah longino ko ɓiɗɗo makko on abdoullahi filli o ara haka laawol o wayni wo miɗo dari miɗo wiya ya ibadallahi dalluni ya ibadallahi dalluni ya ibadallahi dalluni wo hayni goɗɗum go ɗumanni hattindini mo ha hewte laawol ngol ya ibadallah wo yiyala hay goto ko ɗon waɗi ko ɗon ya Allah o ɗon no wiyali ya Allah joni noon si tawi noon goɗɗo inni ko on ɗo woni ñemtinde a inni noon on ɗon ko waɗi konko wasani par ce que sa inni goɗɗo wosi waɗi hunde ko wasani si kalmo koma waɗi no a yejji kalmo koma wara karama ko de haɗa sara ko ɗon seede ko mako ɗon ko nanen Cheikh Moutar wolanno goɗɗum ñande goɗɗo maki nodditagol hunde nden e wonugol hunde nden wona gotum nodditagol ko hunde nden e wonugol tawa ko kayre caka wona gotum ɗo haɗay ka fani tawassul e sunanu ibnu majah nde ɓe dallinoɓe nanen nde addani en ka nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam fi tawassul so daari ka sunani ibnu majah ka jujugo abo sengo temedere capanɗe jeenayi e jeego ko on woni hadise temeɗɗe jeeɗɗaɓo e capanɗe jeeɗɗaɓo e jettaɓo ka ibnu majah ko fof mi waɗane numéro hadis on ina woodi hara defteɗe no serti hara oɗa ko juju ɗiɗi muula oya komi jalla ɗiɗo ko ara komi jallata goto ko tabuji no serti kono haray hadisaji ɗin numéro hadis aji ɗin ko gotum ko oɗon daaroyta fiyo laaɓu ko sahabajo yettuɗo abi saïd al khudri woni ko filli mo andanda hoorema fof no reconisi ko sahabajo ɓurɗo teddude e sahaba en o maaki ndema nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kharaja min baytihi ila solati fa qala allahumma inni as'aluka alayka wa as'aluka bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashran wala batran wala ri'an wala sum'atan wa kharajtu ittiga'a sukutika وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كانكو أبو سعيد الخدري وماكي وند من يلادو صلى الله عليه وسلم ماكي مو يالتيك سوري فكتي جولي يقول وي الله mi tororima sabu toroto e maɓen yani toroto e maɓen mi tororima sabu toroto e maɓen ngal ɗo oɗo hadis oɗo mofti kala wiyeteɗo ko julɗo kala ɓay kala julɗo toroto Allah o wiyali ko nabiyan o wiyali ko mursalan o wiyali ko waliyan ko neɗɗo fo neɗɗo yani ko bi haqqi sa'ilina alayka andi ɗo woni umumiya o wi mi tororima sabu ɓen torotoɓe ma mi tororima kadi sabu ndu yaado an ɗo yani tawassala bi masihi o waɗi tawassulu aaden yilti waɗ tawassulu kadi gollal tawassala bi sa'ilina wa tawassala bi masihi yani o tawassala bi amalihi o torori moƴƴuɓe ha o gayni par ce que torotoɓe Allah ɓe nelaɗo maki tore Allah kan son torakimo o tikkay Allah wa awa neɗɗo sa tori kimo ñando on haɓay Allah noon sa toraki mo ñando on haɓay donc oɗo noon ɓen torotoɓe ɗo ko moƴƴuɓen o torori moƴƴuɓen ha o gayni ko nelaɗo noon yamiri mo waɗi man hanaja ko mo waɗi o wi Allah mi tororima sabu moƴƴuɓe torotoɓe maɓɓe mi tororima sabu ndu yaadu ndu mi yata ɗo mi yaltirali bone e manti e yiingo e nani komi yaltiri ko hulugol tikkere ma nden e ɗaɓɓugol yarlaye ma on mi torikima sabu ɗum ɗo fof dandan yiite ngey yawtanami bakkato an sabu hafrowo bakkato ala sina an on tuma o wi kanko filli ɗon o wi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki aqbalallahu alayhi bi wajhihi wastahfara lahu 70,000 malakin
alla fewtitay on tigi yani bi wajhi yani bi ridahu e hoore ɗum kadi o wi gulu capanɗe jeɗɗo malaika isina noon tigi إن هذا الحديث واضح جدا في معناه ويدل أن للإنسان أن يتوصل إلى الله بحرمة أوليائه الصالحين. هذا حديث مورني أن دليل فسيكوي بها إسائلين عليك. فوتا دون هون فوتر نتانك بيدوم بدوري نتانك جو هاراي كو غول لسانا مو وادي. هذا فام. نلا دو تندني وندما يغودو بدور. نعم. نتانك. نونيري. نلا دو تيجي بدوري نتانك. بدوري نان زاتي ما بكام نلا دو. بنبيك والأنبياء من قبل. بدوري أن بعدين. وكلهم مقرونين. نواي دون ما ده غول نلا دو هاراي سبحان الله أما سبحانه غول وثاني يعني. سبحان الله العظيم. كواي وولد دون كوا أندون. نعم. كوانا أندون تو واي وولد دون. نعم. إن عندي نلا دو يميري دو ترورا غول تورو موبين ترورا غول دين. نعم. سكا ماتيجان. نعم. حديث مؤيو. نعم. ابن ماجه حيالتنانين. نعم. hollugol haray torotoɓe Allah ɓen torotoɓe Allah ɓen no torore jaka namu torotoɓe Allah ɓen no torore namu sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki ɗum kadi ko ka sunani ibnu maja hinde tawa e sihaw sitta namu ka juju go abo sengo temdere capanɗe jeenayi e jeego namu ko woni hadise temeɗɗe jeeɗɗaɓo e capanɗe jeeɗɗaɓo e jeettabo namu ko filli hadise on ko abi sayyidul khudri sahabaji tedduɗo alal ittifaqi ويوند من يلا صلى الله عليه وسلم ماكي نعم من خرج من بيته الى الصلاه نعم ويلتيك سود من فتك جولغول فقال أولياء نعم اللهم اني اسالك بحق سائلين عليك نعم بحق سائلين نعم عندي دو فتنه المرسلين يسدو كو كاو جولدو اوتوري باسكو جولدو فتور كال نعم نعم اوتوري جولدو فو نعم وليك واسالك من ترى لما كتب أعمال صالحة إن الله فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا يالترالي بودي دول كبوني ولا رياء يالترالي ينغو ولا سمعة يالترالي من نعم خرجت يالتي تيغا سوقتيغا في هروغول تيكرمان غو يالتي نيمي نعم وابتغاء مرضاتك دابغول يارلا يما غو يالتي نيمي فاسالك جون من تورما انت اذا من النار يا دندا يتغ نعم وان تغفر لي ذنوبي ان يودنا لبكاتون انه لا يغفر الذنوب الا انت نعم نلا دو ماكي و اقبل الله عليه بوجهه نعم الله فلتري نيدو يعني dum ciapande jeddo isna nom donc o hadise do holli en no laabi poy haray no hani melado no yamri ka goddo torora moddibe ben tere Allah e golle makko moddi haray on hadise don o holli e dum non ko laabi poy alhamdulillah bil alamin don kadi bangina ni men ko men woni e mun ko ko men woni e mun ko ko men woni wadde kon sallahu haray no hawli e sawaba kono mi yeti kema halul haqiqa yoni deftere inshallah wonande jon hakkil dar ko watta kon inshallah dari andi ko watta kon seeda nam hara majjata o hadise mo sifiden do nam Bakar Jabri no wadi kade deftere makko min hazul muslim no selli ken on hadise do min hal muslim fewndole hande dartide wiede awa nyawtintebe ka halbe haray hibe tawa kono windi hadise on haali to yayi tawi odo hadise tawi dum naka wada ka dum mahum ina ma haydo man ta ko hadise selludo iwdo defte sellude kambe ko wi to wado wanda daif bayde gaydi e kuppi hadise on hakkunde be adi odo hakkunde be ni odo kono non gila do addi do on ko daifu kono baynere nde wonno baawo gaynama windede windi leydon kisan pihu yani ko bumata l'islam ari l'islam gila ari se wi gila l'islam ari yani gila tondo baba adama adama ko islam mo yotti namu islamu ha hande ali tawi o mara contorjo waaw tawonde se contor ala marta tago ten adama hebno contor yi ko gerde iblis annabi nuhu ari yi contor ko hebi ko ibrahima ari ha hewti en ha hewti nela do ha hewti ka fawdi do hande kala wi do